Alright, reka nongere basuhuze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko Imana ibarinze. Niba ari mu gitondo reka twizere ko uyu munsi uri buze kukubera mwiza, niba ari nimugoroba niziye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Gumamo TV, ni televiziyo ikugezaho amakuru atandukanye, ikugezaho amakuru y'abavuga butumwa, amakuru y'abahanzi, amakuru y'amakorali, amakuru y'abashumba, amakuru yivuga butumwa muri rusange, amakuru ya gospel muri rusange. Kandi mukunda gukurikiranaho filime nyarwanda. Hamaze iminsi hacaho season yitwa Inzira Igoye. Ibice bya mbere mwarabibonye ndetse n'ibindi bice biracyari inyuma, muzabisanga kuri iyi televiziyo ya Gumamo. Kandi hakunda no gucaho comedy. Tubageza amakuru atandukanye. Uyu munsi hatugezeho inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda yabaye ku bavandimwe bacu bari Burundi. Kanda kuri like, ukane kuri comment, usigame igitekerezo cyawe, ukane kuri share, ukane kuri subscribe, kandi ukane kukarakora ukazogera kugira ngo amakuru yose tungushyiraho uzajye ubu wa mbere mu kuyabona. Nje tujye kubana muri iyi nkuru, nitwa Vitali. Hanyuma rero turabasuje abakunzi bacu baherereye i Burundi, baherereye mu Rwanda, baherereye i Burayi, muri Aziya ndetse ku mpande zose zigize isi. Abakunzi bacu aho muherereye hose turabasuhuje, tubifuriza amahoro y'Imana uko bukeye, uko dusenze tubifuriza amahoro y'Imana, mugire amahoro y'Imana. Hanyuma rero i Burundi, tukiri Burundi, umusaza witwa N'INTAMA14 ni umusaza w'imyaka 70 w'umuryango w'abana batanu, abakobwa batatu n'abahungu babiri. Ni umusaza w'umworozi n'umuhinzi, yorora mu buryo bwa kijyambere, yorora inka zo mu bwoko bwa Lishire, bwa Frizone, bwa Jelisi. Ni umusaza uzwi kuriya musozi wa Kajondi muri province ya Burundi. Ni umusaza uzwi nk'umworozi, amaze kubona ibihembo bitari bikeya ahawe na leta y'u Burundi. Amaze kubona ibihembo bibiri nk'umworozi mwiza utanga umusaruro ushimishije kandi ufasha n'abandi borozi n'abahinzi batuye i Burundi. Uyu musaza N'INTAMA14 atuye muri province atuye Burundi muri province ya Burundi ku musozi witwa Kajondi. Ni umusaza w'umworozi nk'uko twabibabwiye. Ejo ku mugoroba hatugezeho amakuru ateye agahinda, amakuru ateye umubabaro. Ni amakuru twabuze uko twifata, agahinda karatwishe. Nkuko mubimenyereye abantu b'aborozi bagomba no kuragira, baba bafite urwuri bajyana mu inka sabo ndetse n'intama. Umushumba uragira zino nka za N'INTAMA14 kuko bisanzwe nk'abashumba bose nkuko babigenza, nkuko yarasanzwe abikora, yafashe inka azikura mu rugo. Ejo ku munsi w'Imana, ku cyumweru, azikura mu rugo, azijyana ku musozi, azijyana mu rwuri, azijyana n'intama. Ejo ku mugoroba haguye imvura nyinshi hano i Burundi, haguye imvura nyinshi, ariko iyi mvura ntabwo yari imvura isanzwe, ni imvura yari yiganjemo inkuba nyinshi. Izi nkuba zarakubise biratinda, birashoboka ko wakugama imvura, ariko kugira ngo wugame inkuba biragoye. Birashoboka ko wakugama ndetse n'iyi nkuba ukayikinga, ukajya ahantu hatari ibiti birebire, ukajya ahantu hatari ibintu by'ibyuma bishobora gukurura inkuba, ariko kugira ngo ugende kugama uri umushumba uragiye inka ndetse n'intama biragoye. Niyo wakugama ntabwo wabasha kugamisha inka n'intama, ntabwo wabasha kuzijyana zose. Niyo yaba ari imwe uragiye ntabwo wayijyana ngo bigukundire. Uyu musaza ni umusaza ufite umuryango w'abakobwa batatu ndetse n'abahungu babiri. Hanyuma uyu mushumba mu gihe aragiye inka, imvura yaraguye, inkuba zirakubita. Mu makuru yatugezeho ateye agahinda, izi nkuba uko zakubitaga zaje zikubita inka zari ziri kuri uyu musozi ndetse n'intama. Twabashije kuvugisha bamwe bo mu muryango wa N'INTAMA14, bamwe ntago babashe kutuvugisha. Uwabashe kutuvugisha Felix yari afite ikininga cyinshi n'umubabaro mwinshi w'ibyabaye, kandi birumvikana kandi biragaragara. Abakunzi bacu muri kutwumva muherereye i Burundi, ndetse atari ni Burundi gusa, haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigize isi, abari kutwumva murimo murumva uburemere buri muri iyi nkuru. Bafite agahinda kenshi n'umubabaro. Izi nka zari zifitiye umumaro abaturage, abaturanye, umuryango. Mu banyamuryango twabashije kuvugana batubwiye ko izi nka ziri mu bintu bya mbere byari bishingiweho n'umuryango. Urumva ni agahinda gakomeye. Mu makuru twahawe N'INTAMA14
twahawe na Felix wo mu muryango wa Natanayeli. Felix yaduhaye amakuru atubwira ko hapfuye inka 11 ndetse n'intama 14. Iyo ni Nkuba, imvura yaguye, inkuba icikubita inka za Mutama databukwe, inka 11 n'intama 14. Urumva birababaje, saho mudushigikire mu masengesho, murakoze. Inka 11 n'intama 14. Ndagira ngo mwumve uburemere buri muri iyi nkuru. Inka 11 n'intama 14 nizo zabashije gupfa ubwo inkuba yakubitaga. Aya makuru yaduhaye afite agahinda kenshi. Ijambo yabashije kutubwira, yatubwiye ngo mudusengere. Nta kindi kintu twavuga, nta kindi twarenzaho, mudusengere. Kuko reka mabwire impamvu dukwiye gusengera uyu muryango wa Natanayeli. Hatabaye Imana kugira ngo upfushe inka 11 intama 14, haho kwiyahura. Utagize Imana ngo igufate gukomeze, habaho kwiyahura. Ariko twihanganishije uyu muryango wa Natanayeli, tubafashe mu maboko, tubingingira Imana ngo ibakomeze, ibabe bugufiya. Twinginga abakunzi bacu ahantu hose muherereye, mwamuherereye mu Rwanda, mwabuhereye i Burundi, haba ari i Burundi cyangwa se no mu izindi province, ahantu hose wabuherereye, ubaye uri Burundi, ubaye uri mu bindi bihugu byose bigize isi, ubaye udukurikirana uri kutwumva, turakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ube hafi y'uyu muryango. Uyu muryango wa Natanayeli uragukeneye, uyu muryango wa Natanayeli urankeneye, uradukeneye twese. Gupfusha inka 11 n'intama 14 ni ikintu gikomeye. Uyu muryango ukeneye amasengesho, ukeneye ko tuwa ugufi, tuwufata mu maboko, tuwufata mu maboko. Twihanganishije uyu muryango wa Natanayeli, tubabwira ngo nimukomere, Imana ikomeze ibe hamwe namwe. Hanyuma rero mwebwe mudukurikiye mwese, mudukurikirana buri munsi, turabashimiye ko mudukurikira kandi tugenda tubibona. Mukora kuri like turabibona, mukora kuri comment turabibona, mukora kuri share turabibona, kandi ikindi mukora no kuri subscribe tujya tubibona. Hanyuma rero utarakora subscribe ukandaho, nurangiza ukande kuri ako kazogera kugira ngo amakuru yose tugushyiraho uzajya ubu wa mbere mu kuyabona. Twababwiye ko kuri televiziyo yacu hacaho filime nyarwanda, ni filimi zikinwe mu Kinyarwanda. Hari gucaho season yitwa Inzira Igoye. Iyi season yamaze gusohoka ibice, hasigaye ibindi. Kanda kuri subscribe kugira ngo ibindi bice nibisohoka uzabirebe. Iyi televiziyo hakunda gucaho comedy nyarwanda zikinye mu Kinyarwanda. Kanda kuri subscribe, ukande kuri ako kazogera gatukura. Mukunda gukurikiranaho amakomedi, mukunda gukira ibiganiro by'ivuga butumwa, n'ubundi turakomeje kubagezaho amakuru yose nkuko twabibasezeranije. Ngiye turi kumwe rero, nitwa Vitali. Kanda kuri like, ukande kuri comment, usigame igitekerezo cyawe, ukande kuri subscribe kugira ngo amakuru yose tugushyiraho uzajye ubu wa mbere mu kuyabona. Reka tubifuriza amahoro y'Imana, mugira amahoro, turabakunda cyane. Ciao ciao. Washa. Sinababwiye sha, narababwiye wumve ikinyobwa sha. Ubu buryohero mada akura kamugashisha wo kakamanuka wumva. Ni nyota shoti ya kandi nushaka kuvuga neza gana ikinyobwa mburwa. Ugira inyota, ikinyobwa nabonye ni mburwa. Nushaka kugabanya ibinure mu mubiri, kugira uruhu rwiza, uzakoreshe mburwa. Mwimerere.